أشهد أن لا إله إلا الله. فقط جامعه هاتم چند دوارم هم بر دان اجمال در کتم و اجمال در کتم خلال 3 دقیقه ما میدی قرشین تقیان میدی دوی قرشینانی جیرم و قرشین های دعوینه ساعت خوشبری خود در خط نهری مگو به دعوی و قرشین ها به کابنه ساعت چیه میدی جه 50 دقیقه رف ساعته که نما میدی تلفون ها ملی کت می تلفون خود در خط نهری میدی کره من الترکی میجه را بکر گو بابو تیل کری مگو از الشرق باشیر گو بابو ما تهاجه مال هی مگو نه گو بابو آنه مر شیرو مر محمود مر 23 جه برینن د بربانگا سحرکی دا جهر تشتی به آگاه دارم. ماقای مروف دکاره پیش روژا خوب ببینه. گر که موجزه که ها بیا از ال پیشی و شبقه بخوین و بیام چیا و من نهیشت باکو و حسکر نامه اجزارو کن مرا مقتل بکن. اف شفقه که روش جبوی محل نبو شفقه 25 حزیرانه بو. دوی بربانگی دا خوینا جن و زارو کن بیگونه د کولان ولات من دا پیراوستین ده هرکی. غیرینا جن و زاروکان لآسمان کوبانه دنگ وده دا. شفقه 25 حزیران ده 1015 دا جاره کدن کوبان هاوار دکر. چته اینده هاشه به پرانک قریش بری خودان آخبر خودیر. پیو جبوی به گوتن وان کلیان لواته خود گره. 25 حزیران ده 1015 کوبانی لبنده در کتنا روژه بو. لی مخابن. هر کسی که لبنده در کتنا روژه بو جوی دوجه ها به دست زبانی سردمه به آگاهدار چابین خوش کمکوژی گراوه کرن. پیو جبوی به گوتن وان کلیان لواته خود گره. 25 حزیران ده 1015 کوبانی لبنده در کتنا روژه بو. چته انده آشه او پلانا خویا قرش
ji du baskan ve dest pêkirin. Baskê yekemîn ji rojavayê bajarê Kobanê ji Cerablûsêva berê Xwedan gundê Berxpotanê. Baskê duyemîn jî ji bakurê bajarê Kobanê bawayekî fermî ji deriyên Sinor yên Dewleta Tirk va berê Xwedanganiya Kurdan. Di hizra şeniyên Kobanê da ew kesên ku hatin û deriyên malên wan dixistin zarokên wan in yanê şervanên azadiyê ne. Bi vê komkojiyê re hemwext pêngava rizgarkirina navçeya Sirrînê dihate meşandin. Gelê Kobanê jî dema ku dengê mermiyan zêde hat gotin qey navçeya Sirrînê hatiye rizgarkirin. Ji ber wê jî gelek şeniyan bê ku pirs bikin deriyên xwe vedikirin. Lê ew çeteyên bêwijdan cilûbergên şervanên YPG li ber xwe kiribûn. Da ku ji bo bikaribin derbasî nava bajarê Kobanê bibin. Hindek şenî jî ji ber ku berbanga sibehê bû pirs dikirin. Ew kî ye? Bersiv dihat û digotin derî vekin em hevalin. Em hevalin. Dema ku tê gotin em hevalin yanî em dildar û dilsozê gelê xwe ne. Em zarokên we şervanên we ne. Erê dema ku tê gotin em hevalin dêmaneya ew kesên ku giyanên xwe ji bo hebûna gelê xwe feda dikin. Lê nedizanibûn ku ew çeteyên hov cilê zarokên wan yanî cilê şervanên azadiyê li ber xwe kirine û berê xwe dane kolanan. Zebaniyan cardin ji dojehê berê xwe dabûn ser erd û ber bi deriyê malan ve diçûn. Ji ber ku digotin em hevalin her deriyê ku dihate lêdan heta daviyê ve dibûn. Piştî ku derî ve dibûn û çavrastê hevdû dihatin wê demê dihat femkirin ku ew nemêzekirina can fedayên welatin. Di wan çavan da kîn, nefret û hovîtî hebû. Di keriyên derketina tirêjên rojê da hawara jin û zarokan li asîmanên Kobanê deng vedida. Zarok, jin, gal, pîr û xort li ber şûran re derbas dikirin. Laşê zarokên bêguneh li erdan bû. Çeteyên Daişê di vê komkojiyê da 3 jinên ducanî, 64 jin û 35 zarokên bêguneh bi giştî 252 kes qetil kirin. Ey hawar, ev çi dojeh bû ku em di nav da bûn. Piştî hawar û qîrîna jin û zarokan êdî şeniyên Kobanê fehm kirin ku ew zebaniyên dojehê ne û berê xwe dane bajarê wan. Piştî wê êdî şeniyan nema deriyên malên xwe ji çeteyan re vekirin. Gel jê hayîl bû ku ev planeke qirkirinê ye.
و لهمبری وی جارک دن جبوی پاراستنا رومت و هبونا خواه هفدو آگاهتار کرن و گوتن ده هر مالکی دا که دکاره چک بکار بینه بلا هاوردورا مالا خواه بپاريزه. ده همان دمه دا سوزدارین وی آخه و شروانین وی دوزه باوایی که پرلس خودگی هاندن گلی خواه. شروانین لهنگ و دلسوز و تواهی وینا خوا خواستن گلی خواه جوی روشا کدهات جین خلاص بکن. دوان کلین آزار دا تنی یک هیوی و یک آرمان چه بو. عگید و گلوسورین وی آخه دوغرا وی سوزه دا حتی داوی شر کرن و گلی خواه جوی دوجه رزگار کرن. خوینا جن و زاروکین بگنه لعرده نهیشتن. وای سوز و نوبتداری زاروکین آخا مزوپوتامیا و تجاران نهیلکو روژا با آرین و ریوانان هاتی هلدان لآسمانین وی وراتی جارکدن بچاوا. چمی تفراتی تکوبانیا میاشیری بشتا چمی تفراتی تکوبانیا میاشیری ششیلانو مرگوچیمه لچلکن وجی تدورم ششیلانو مرگوچیمه لچلکن وجی تدورم لكوبان النصر بولان قلب خوين القلب البلاد لكوبان النصر بولان قلب خوين القلب البلاد سيران دجل سرشت النور كيفو شاهي الحريد الان سيران دجل سرشت النور كيفو شاهي الحريد الان بشتا چمی تفراتی تکوبانیا میاشیری بشتا چمی تفراتی